Mangga boten ketinggalan kangge Mas Raden Budi Prasetyane Kedi sedulur saking Bulak Paren kangge sing martabak pancawarna Kang Nurjaya mamae ayae Divani Nok Diva Nok Vani Guru Sumana Bapak Haji Subendi dudu saking kula rebut cintane wong seja tapi senyatane ora bisa kelale umpama cinta bisa dicegah perasaan ora beda pira mangga sedulur ACP Kacung Fikri Nokia mungkin wis terlanjur kula demen lakine batu senajan butine batin rasa hancur bisikan cinta Kacung Fikri nempelin dada sing gawe kula orang berdaya Papa Yaya Papa Yayang Mama Yayang Nenek Laura Nok Yayang Bos Muda Dora Buana Guru Sumana Ayah Divani sing segudang kasih sayang Acaper Kacung Fikri Mama Boleh ada dewong sing paling inget martabak pancawarna Kang Nurjaya Mama Alvin sedulur saking Bulak Paren Bapak Nadia si GS Kadrun Kapiluyung kakak kula pengen kesandi lancar kula ora dikawin kan kula rasani prihatin wong loro ana ikatan batin Udah beri Papa Tito Papa Yayang Mama Yayang Nok Luyu Suara buah Mimi aja Sunansi Isjan Dua Patrol Lamun cinta bisa diukur Emang ganggu lagi nih batu Ganggu lagi sifati wong wadon Ajemen gampang nangis lan gampang ketuwong wong demen durung kelakon Udah beri mungkin wis terlanjur kula demen lakine batur senajan buktine batin kerasa Mama hancur Tito bisikan cinta sing nempelin dada sing gawe pola orang berdaya Nok Jiu Ayah Divani Mbak Dika Mama Seboleh Mangga Bapak RT Acaper 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 Matur suwun Acaper
matur kesuwun aya di mana aya di sini kula pengin kesandi najan kula ora dikawin kan kula rasani prihatin kacung ini Novia sing ananing Taiwan Amadito. Novia sing anang Taiwan kacung Fikri Novia sing anang Taiwan Novia kacung Fikri Novia kacung Fikri Novia lamun cinta bisa diukur kacung Fikri ganggu lagi di batu kacung Fikri matur kesuwun sipati wong wadon Gaberil. gampang nangis lan gampang ketun wong ngedemen dulu kelakon dudu saking kula rebut cintane wong seci